Ithatu inkugwate ogeni mbita wa WANJERU mwananiria wetu mathithio tuko ndini sindika rwitha mbere bururu ino ni mwishi Nteto itukobanganiritie. Kirimango shine kuga munini wa gavana Mutuma arithangikwa no Ntwati gwikara mwikarire uria gavana Kawira kwenda. Atongoria makanu kumeneria migambo ya mporo na muha bodaboda egembe makiuga no mwanka Kawira arombe Mutuma orekeri. MC Mamo Mathara kanithi kumeneria maria makumeneria gavana Muthomi Njuki. Mudaka umwe uri oreketie gukurua ntere cia Kiboye kura atimenyekane kuria ari. Tukiambireria mubunge wa Imenti Central niwe Kirimango shine akiarireria nkushanio iria iribo gatagati ka gavana Kawira Mwangaza na munini wawe Mutuma. Augite na aririe na Mutuma na amwerensa mathina maria ethiritwe aukurukira obishini inu. Kirima ariuga kunyamarua kwa Mutuma ni kwigwa Mutuma na areganite gwikara mwikarire uria gavana Kawira akwenda tangerekano kuthombia micemanio ya maria makuruana na thirikari yao na kogu Kawira ageciria nika munini wawe akumu thiru wake mukunyaniria nkuruki. Kirima anaugite thina ino no mwanka ithire gicwirwa ntaira nuntu kare tangaukano kinyankuruki mutugikare ena ino. Mubunge wa Central Imenti Kirimango shine na ugite ndira bale mushemanio kiume kithuru bare atongeria bakaunti ya Meru. Judajuetani ni mutongirwa mugongo na munini wawe. Kirima ariuga na arire na munini wa gavana Meru Mutuma Ntwathingia. Ula wa mwire mathina nkabo jara ukurukira obisine eu. Mathina jara Kirima akuga Mutuma ni nthinja akethira gikurukagira. Ni untu ate kuthithia kana karata uria gavana Kawira Mwangaza kwenda akiuga tangerekano kurwana na andu bao bagisiasa. Gereje kuthinga tama is that maybe Mutuma kago expectwa no gure mwekuru kana uge mwana we expect yambibu rombiye baga atukate kumbiyebu ukona bwaja kanya ukumbitire and Mutuma is an ordained minister and as an ordained minister me I know that he has some traits again to kira kimugwata wigintu batu getu training area it must to a certain extent and again county government ne expect bwa Mutuma na mwaru maba mpuru ataka bawo no I know it can't work nonto uri mutumiria rojo aketheka nseneto mairia na as for that I know that's where the problem is. He has failed to meet the expectation of the other county leadership. Uraona bangi bembi bubanjamba mbithi na bangi bondema that kind of behavior we can't. Nkoroki Kirima nongerete kuga no mwanka bare atongeria Bamiru bachuentere athine wigo kujiro gatigati ka gavana na munini wawe kwenda kwithira bakebia mbathukano aja county ji. We must solve it. The point is that we must solve it. Tutumba kulemwa no tukeja kulemwa it means that we are going to go to the county assembly house kenda tuitagugira kuthiria mianyano kwa kuja kugia thina kairi kambiri impeachment pamwe kudibikagana no mutute na ntobao na nyambiro yongwa ni kunulite melo ni gutagana na ni kuona so it can't work no mwanka kugia na solution. We must settle the problem tugatemu tonywa twetu no tunywa itutu inya bibilia ni utwira kanywa komba kuithia kithaka kionde kanywa iko kandita maina inya ugore muntu mubi kanywa no kathukia leadership yonde tugatemu tonywa twetu please
ndiguru yetu Emiru yeta bwega bungi kirikirima na ugite nkuchane jiri aja Miru chiriumania na ngabana Mwangaza ora ukira gupingwa gite kiwa karite kia ngabana siasene cha mwaka jwa 2027 adethirite akiuria ngabana ojo kuritira kariba Miru ngugi ate kuthikira baraba kurwana na thirikari yawe ni untu siasa cha rugorirwa mutongeria akethira ri na pinzani bawe. Let them not be paranoid. Itwika muntu na ukira kuyopingwa nontu tuwe tutipingwa muntu naritire antu ngugi yakatirita ruju antu ibo bakagite kambare at the end of the day nontu watwika uwe kokira kuyopingwa na ndimenya uwe wakwa makoya maingi mbere guke ngwa gikinya. The best thing is that antu babiri kuwatanira bakagitanira ngugi nontu antu betu berutere ibakuona so ogwa ibuthire utendo ereo ya 2027 kuka ipinga no mono 2027. Kiripotera Nteto cia Weru reakwarietwa ni Mutungi Kare. Atongoria makia magia KANU egembe matongoretu ni mukaririgite Rastas Modore mameneretie mutongori wa kiama kia Nopeu Porwabori kumane na miario yawe ati Rais Ruto athongere rukuru ria ruribo gatagati ka Gavana Kawira na munini wawe Mutuma makiugaga one untu munini muno uria umba kuthirwa ni njuri ncheke mariuga Rais abatie kureta uthina mbere endete kuthongerera nduata ino namo etithia maboda boda kuma egembe maugite kadhi na mbere kubinyiria ati Gavana Kawira Mwangaza rombe munini wabwe urekeri na amubegiteo gya gitikiria ekaririte Marion Karugi atariri. Ni akiama bakano batongeretwe ni mukarite wa kaunti ya Miru Rastas Mururu baraba sumirite kumeneria mubungi wa tigani ya East Porwabori nontu bakuromba mukathe wa Nthiguru William Samoei Ruto watanithia Gavana Kawira Mwangaza na munini wawe Mutuma Ntwethingia kumania na ndoera itete na mbere kuata mwanki ateatiko bakiuria athikirira batongeria babo bele ne basieke kuraya no tongeria bo na batutire kiama ya KANU bora tukenda kwira muno mpuru mantu na ya kuwa president ya watanithie Kawira Mwangaza na tongeria baraba kuitia tena nabo ndani ya Meru County itukuwa na president na birutumira bobo yani ya Meru nontu kando karaga Meru ikando peti ni kando ka tenders asiasi bakwenda tenders kithia na yimbi bakwenda tenders ya kuma county government mpuru na rwirite tenders kiri county government ibakwenda na mabandiko kuo ibakwenda manto mengi kabikurita Kawira ngweneke nikenda bamwe bo baraba komba koromete kya 2027 baroma yonto bakaburi murungi nondo na baretete Meru ya kuritiwe 2027 na ndo imwe itikomereti weti ya mtu ya president ya Meru nondo akanto pete tubetu ba Meru ibarakana na Nteto cia siasa cio cia kuingilia deputy gavana cia kuingilia gavana anga deputy atekubwa anga gavana atekubwa story yothe babatu mbeka nthe andibae saba Mutuma babatu kuria kando andibae saba Kawira bakaria kando no ntere Kawira mamira thwania Mutuma babatu kuya utie muntu etere oria mboya Mutuma re Mutuma yora deputy gavana utie muntu etere muria kethanka bwa deputy gavana hapana Porwabori onimbishe thine ku narere naraye therere imwana ku kepempe arero kwa ete ni othurire na mwekoro ku kayuyu nendra wete na Kawira araromwa no ntombi icio yeku Porwabori yari ya family yeku na kwa ya watenda Kawira noe na iye sharia atenda kwe kuthitangwa thirikari no ararea nara kinyamba kuromba kuruba njuri nseke na tongeria bari weta kuatanithia beliba ni kenda kaunti ya Miru itana mbere antu bara twenda atongeria barba heshima twenda ba karanthi na Kawira Mwangaza tuwe na deputy okay ni muntu ya Lawi Matthew muntu ya Muthaura end of the head of civil urari previously the end of civil service Miru ya ntaba ngi muno akorba njuri ncheke bamba gwingilia kidogo in a small way lakini asiasa babange nyaba ina political interest cio na watimba kwethera bai partisan kiri kuintervene kiri manto ya onto gavana na deputy we nonto omuntu ana interest chawe musiasa ongena chawe ongena chawe lakini abutungu bautugura onto Muthaura the former head of civil service kana antu ya Joseph Muturia baraba ari assistant ministers ni baiche mantu amera na bai no swevu wa kisiasa kana muntu injection kalweo
bangi naone akuru ba ombogara nthi batatu andu era yonthe Meru nontu akuru ba ibithikira na tradition yetu ya Meru ituthigira akuru sana kaiteneo kau na bwatongere ba bodaboda kumanteresia mawa ne basumirite kuthetera munini wa gavana Mutuma Ntwethingia bakioria atongeria bangi bayembe ne baitoria kuthetera mwana uo ba Mohamed akithirasua ugia wona Mutuma na thuki atane deputy gavana oku tie kwa kunya batwe twagwera kurasia tono twa Mutuma gwali ya Meru county yonthe tukutera kali sauti okwela mamu ito kuwirania nontu bishop ongi reverend na bishop ambere kotatare baatu kali yantu baatu kebe baatu atawalania embere wanta na tugedia ekoro bararungumite ngoro bakego yantu bocio barunga mabauga bakubanga mantu jao muntu urabona ikawira riu ndenda kuoria antu ekoro bakego ibo bararungamite nontu turabona oga bationa Mutuma penda Mutuma batethia ta Mutuma engirwe utongeria ne atura gukarira gite akaumogoro akana kwenda abo muona na nderiko bojaire ibo bureto muona kana bo muri nyana ita ne ataitangoge ugate mwakoro boge akagwita kuona Mutuma mbomenye mutetheria okawira no ria aro era wa akathithie ni weta akuthithia kwa antu banyambe nereke ni kwira marabwingwa bwira marabokionaga mwana wenu ainyereka bwaga maendeleo bokera we ibogonka ende bonkete bangana mwana onka utuka pengine no ronkera waria TV ne au igoro batu toronka so ekoro menyere ni rakani kui gutumira manto mbaya bochiethetia abo kwaria no to bachiringi nkai na Mutuma tisenda gothoma gati be kuetureki atena mbese cia gongo no to ministry ya misiusete no ofisine na weto ofisine na ngwesi ofisi na atongere beto bembe excessive na nyawaziri kuma tigania yiti mwanga tigania kuma tigania yiti mwanga gembe not to na atongeria beto nenkuregira atongeria beto uteronga ma mwana wetu embe agiru mwa tugoromba burungame bumuthetere nkiripotera Weru TV kuuma mawe Gembe South mbeta Marion Karugi wa Kenywa Atongoria Kathumba maribo abishama borishi mama thiere ritaya atongoria makindini bamuna asiesa kumatigane West ni marombete kwithirwe kwina ukiri kaunti ya Meru ni nyuma ya mthukano kumira hatakatika gavana Kawira Mwangaza na munini wa we Mutuma Ntwethingia mukiri mithika na rugonorero Kaitene karo kuateateka gavana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na munini we Mutuma Ntwethingia rwitete na mbere kwarama atongeria kumatiania West barombete rukuroro thingwe mbere ruwethia nyumba Reverend Lazarus Mwendo saketie Methodist thinyaine akiwa mbite Thaa baile babarane atumeria ne kuthukiria kanisa rietwa tuwatalele kwa wote bishop we bishop minister wako ene baatu kwa meria kutangana na tingore minister wetu la bishop Weru sincerely speaking kanisa yetu no let them work together. Amos chapter 3 verse 3 and while batetania mateke nimbe tebele kikakolele balikania batakichewe tena kanene batu munini omukaririete okiama kia Democratic Party Peter Ndubai na makirite maweti na mbere ya kaunti ya Meru akiwa kinyame chamanio iraithirite ryo ateateka atongeria ba kaunti ya Meru na rais amwe na munini owe ibati kwithirere akuromba maweti na mbere ndeuti akuatanithwa kwa atongeria ba tukethira baweta Nairobi baweta Nakuru baweta wewe baweta Nyeri na still itukuendelea kurwa batu tuemeru tusethira tukiona maendeleo ya meya tuita president yakita aita antu ba Meru etita kuringanira antu ba Meru tutia kwa group etita kithia MP kana MCA kana gavana etita kuromba maendeleo no antu ba Meru tuita kuringanirwa imbito kuringanirwa bio imbito kuruira Ben Kingomo baraba wata Kawira Mwangaza mbarunwe awete ibainye na bagaita na mbere kwaria mwankaba igweke tukira tukwetera tukwelengana eito mheshimiwa dike ramero ibakorera ate wigwa na tutohu atotekira renge muno anto banyambene kaba kubutongwe kaba hapa kuria kuandikwa baraba umete muno tiania nembe tukoria atiri deputy gavana imbia wetwa kenda shunwa ofisi endira ate cooperative secretary rotwe
yawe kiambia garunda netiania atumba kuandika nye muntu mwe nonto atitikirwa andika muntu nandirienda kuo twethingia rwari tukwaria yawe ndipute ngabana wetu bwana twethingia kumehembe rwari kakwaria munene wa wakire mamira na muntu kwaringire kura pale na mama pesa cia turike ikenjera antu bamwe gima yabatio bakire manyanto tata imatiresi amabati wae wa matiresi ukaigana bati antu betu maendeleo ya tutiyetikiria mimi antu iba kukorero roi antu iba njiro barabara bakierie gitara kiatho gya kuruki Elizabeth Ntoloro morara ya nkuruki emyake yana nteretia kumbo thinyaine wa ndine kenja itigania westi atongeria bane ndi barombete kwithire kwina rumwe na ngwataniro miru ya antu bakanisa akuruba njuri tuilele wotomba kuringanira ameru kenda tomba kuriturwa ngwe ngwataniro ere kuma kirengavana MPs na babange MCS na dekenda Kenya mini meru yetu ngawita na mbere kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. MCA mamwe ma kaunti ya Tharaka Nithi ni marutite mukana kire MCA mamwe Maria makomeneria na kugaukana na Governor Muthomi Njuki na kumera matigane na wandi ciao inderia magutumira miaria kana inderia makuruta miario mwanya methagiro ya magitumira wandi iria marungamirite kuruta migambo ya kuregana na utongoria wa Governor Njuki. Samuel Geshima hataririe riboti inu. Irwariarwa atongoria bamwe Jumapili enoke nini Kanyangomi muchi wa Marimanti giciko bunge kya Tharaka bareo bamwe ba MCA irurothoritie MCA baba barabakuga ati atongoria babu ibagire nthoni Governor Muthomi Njuki. MCA baba bariuga rwaria ruru rwa Jumapili rwari rwa MCA batare ende timaoni mago bonthe atongoria bamwe bakauga members of county assembly na andu umwe wa members bau ndikuona kurio twana tirimana tukiariria maundu ma Muthomi Njuki wira buria atirutite mwaka uju mothirite tukirutagirwa wira ninkuona wira bwa Tharaka Nithi county ni burutitwo wega babondo kuona bakimurumara ino ni barabongwa atethetie kwigwata itibiu bena bio barabara mere barabara bakuruguragirwa ingi ni Governor Njuki ni baba kumiria gutwanju kwani kuri kumurumaga bo bakwenda ni kwenda kubera u tafadhali utege ntukirombagwa na nchuguma na gutege ntukirombagwa na migwe bariuga nuntu burindoni kire atongoria babukuru manga Njuki na antoba muchi wake araba bauria barombe urekeri bakiuga ati kuri na muntu akoigwa abatumite kwenyangeria Njuki rietwa kwikaraga bakimwaragia undu kukiritwana bakiendaga kumuruma na family yae muntu ni adi amwandikire barua kana adi kwa lawyer amwandikire barua irewe Muthomi Njuki atie kumungagirio lokira akinywa sai kana kira radita na nigenda mumenya andu a Tharaka Nithi Nteto ino ikwarua ni MCA acio aire kana thatu ti Nteto ciao mena cio kanywa muge kamaroria magiaria metho maguite karatathi ka full scap maandikite karatathi kaune kala metho mathiite magandikirwa story iria makaria ukamauma nyuma ukina majuna karatathi kaunte Nteto icio ni ciathira nundu mathikiririkana uria marerue makauga aya tukathingatana nao bare makaruka makakwaria tukimajuna karatathi Nteto cio ikithira makinenuka Nkuruki bariuga ati Mwankagu Njuki narutite wira yake bora kubatirie bakireganaga na Nteto ati thirikari yake negitwe iri na utumiri botho kubwa mbia cia mwingi tudiete barabara tadiri kuota ya barabara jonde ya Tharaka Nithi na tutikuona ire ndoku na ire ndoku ne bwije barabara jia ntaka jia mbuli ya ulano mwanka ithuke na kwina mubango mukinyaniru nontu ni turetagua waki plan ya mwako. Nyinyi ambao mnapigana na Governor tunawapea warning. Ukitaka kupigana na Governor, kupigana naye kwa ward yako. Usijaribu kwenda kupigana na Governor kwa ward ya mwenzako. Sababu mimi kama kwangu mimi sitakubali mtu akuje kupigana na Governor kwangu. Sababu najua Governor akija kwangu Mwembe ananiletea maendeleo. Mauntu mothe marinjirere mathingatagua nio nontu kegua ni oversight na njirere thingatagua nio na tuteguite kwina complain kuma kuri nwe ukanao
iguru ria buria gavana wetu akuruta wira ende baruga bakagwata njuki mbaru kirigiti gwa kirakenda kuthurwa kithurano-ini kia mwanka wa 2027 nyuma yake kuthiria ipindi yake kabiri ta gavana riu akira bareciritie njuki arikie giti kia gavana kabati kwinuka mujie ni arungamite kionde kira aringienda ni ni senator giti kia atirungama ni kia women rep. Reporter Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Ati ukikanya tunogoke banini. auga no gocha mabati ja kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja idimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Oreigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Hokaire nkugwate ogeni muthaka umwe uria urikiwarikirie gukurua ntuko ya njuma kumantura ya Nkiboe wa ndini ya Theru Rojene mwankatha ino ni aurite na ati kumenyekana kuria ari kuringana na ithe wa muthenya muthuri Faisa riuga Baraka umagarukire nyomba kira uko ntuko ya kiumia amwira athie gwetethereria na atacokana nikyo mambiritie gucerania nawe na mwankatha ino ationekanite Ntora ya Nkiboe ni imwe ya ntora irachire wandi ya Theru Rojene na erigenie na mwito ogwa ngaya na ntora ino yithetwe gikujira manto mwanya manto agondelea ati kulega yene nyobwa na yagirite community keba ntora ino kaire ntuite kuraya ni akujirite mtomurume kwirikana kuragwa akaritie mira utugu na mwankatha ino mwiri igwake utonekana na emunthe kaire turi ntora ino tukiraithagiria manto megie kura agwa Faisal Baraka ura intane yatanitwe ntuo ya Jumaa na ntuo ya Jumapili itikuonekana igandani. Mwana twamutanire Friday rukiri arethia nyumba Jumamosi na Sunday kwirukiri mwana aturire otomenyere njira etere twamuria twinto kwatwe gote mutoro na muntu mwankatha ino twe safari ne yo musoa Sunday twathie kure muthaka ou
mwiyo na ruare rukire torethio murio sasa ina mwithone na mwana mwathiki monte kumithene kwira tumenya urage andene ende bunu ntupote kweleka uria miunda inyera na nyumba iteria wandene area na kwatuka ate kuoneka kwou libarikirie kuya rukire ringi tweta kwa police twayukia bambithira tweta ndetania kwa police bayukia ombi na ndamenyithia chief na chief ambira betha bakoya ombi ni boya ombi bete bendeleo muria twaro akona saindi tukaluma muria na kuma umwanka ruare tutamona na inyo tuko turere omuria twarara ithake ne omuria itomureti nya saindi samwithone to amwasia Oi bureko bobo kuonekana antora eno oyanki boe ende atori achiari o amwe na anto bamuji bakiuragia anto bagwendi boega ibathinambe na kubagwate gocheria abaraka nonto mwanka athaino baina kithikiro kinene na batikumanya gitumi ibaraka aurite na nata aurangite na gutirari thina muchi uyu mwana nyotare kwora mwana weso wengwa tutikumenye bibi kuendelea ki mwana unto makai kare wire turiaretie twinthe tunganite mwithone uteno tutakinya rukire turokere omuria yoro rionthe tureregirite kinyage ya kinyotuko lakini atombo kinya mwanka musi mwanka thai antu ya makondelea ndene community ino ntu mantu akondelea atikweleka yene nyobwa na yagirite community keba no ntu kura yaku mwana atia mwatioke na beno nyumba aturakiwa gete kuma na ntu aturathina nguinye mwe kinya sukera mwana thao etenya nyumba aturotheri wa silibasi na kaura murio gariu itheo yo muthenya ke akomenya mwana ati nyumba atura irio okacie akokiethea mwira ati kuona faisa nayo mwira ati kuona faisa batura boki atori bendeleo muria na mwanga thaiba muriti na ati kuoneka paisa tia kwithina rari onde ne family yo ne nyumba ku arari tia kwithina yo ramtomba kuibwa akathwani ka kwithina paisa ramatukite ende paisa tia kwithina rario aginya thirikari ne yibo kwe mwana ukwoneka nje githagene nau pato waboto watie bora tori beto na bwekera murungu mukaina bukone nya mwana ntu bwa mwenga bukiwa imwamba na imwana okiasi mwana omwiro ate omwiro muno komantore ankiboe Gembe Central Betan Class Chabari Inama ciana iria ciaciarirwe na rwatuka rwa muromo ni mauritwe matikabithe ciana ciao indi mamabire kiri cibitari nikenda magwata utungata bwa kuthinjwa ataramu ma thina ino mariugane o mwana nwaciarwe ugu kana kethirwa ngina ati kuria irio iria iri na binya o umirite kana mataruma macite indi iria ciana ino igwatite utungata utina maribi kuma kiri cibitari ya Guardian Kangeta Igembe Central Dennis Mugendi eno Sibitari ni Guardian Kangeta Igembe Central aciari omwe na omwe ni bakuonekana basumiritie kureta ana bao gutungatirwa thina cia gwatuka muromo thina ikumenyekana ta cleft lip and palate na kui mubango ni yutina mari ijure sibitari iji babanganiritie iri njira imwe ya utethio na gucokia guoko maturene mwana kwarari na thina cleft palate Dona karatasi kaka kuma Guardian Hospital ndauga muretiaza na narabwithirwe free bonde kwego mwana ndona urakai ndero daktari urakai ndaigirwe nkorwe kwete mukanda ndanya gukana mwana ndauga nyatokwa na thai akubwa ndauna o murungu ario mwana kwa sawa onde daktari Guardian na omwe abara bankana chia kampueje smile train area could deal na cleft lip na palate ya kuga ko repair na njira ya kuthenjwa na bare bena wanya wakanywa. The reason why tunafanya hii upasuaji ni kusaidia mtoto aweze kumeza vizuri na pili aweze kudevelop ile speech therapy. So unapata mtoto wakati anaanza kuongea ni akifikisha amemaliza between mwaka moja na miaka mbili ameanza kuongea. So the aim ni kurekebisha before mtoto aanze kuongea, ndio akianza kuongea anaongea vizuri. So napata mtoto kama amepitisha ile umri ambayo speech imedevelop, hata ukirekebisha ni ngumu kupata ile the normal speech. So the reason tuna insist tufanye mapema ndio mtoto aweze kudevelop speech. But baadaye of course kuna hiyo ya kumeza chakula, kuonekana vizuri, pia hiyo tunaweza rekebisha ni ya miaka yote. Hata kuna watu wazima wanakuja huko napata wakiwa wadogo
hawakuelimishwa ama wazazi hawakujua. Ni mubango na juju athuranitwo kuma Jumatatu na no jugeta na mbere na kunionde iria aciari bari na ana bari na thina cia gwatuka miromo bakumenyithwo gwikinyithia cibitari ni jangandia nkangeta tontu ataram bariuga ithina igutungatirwo ni kathira ndaika inkai Changandian Hospital itwethera twivaturuganira kampu hizi itena marei. Upasuaji nafanywa inachukua dakika kidogo, dakika 30 cleft lip na maybe saa moja ukifika cleft palate. Tunamaliza, tuna observe kwa siku moja, especially wale wa cleft lip, alafu wanaenda nyumbani wanaendelea kupona. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitari ni angandia nkangeta, wandi ni akangeta, Yembe Central, County ya Meru. Muntu murume omwe nethiritwe curetie ntere cia chuka kithakani kimwe barabarani ya chuka kuthie Mwanka Nairobi na kuringana na akari murume uyu ni muruguti wa bikibiki na Mwanka thaino matikumenya gitumi kiawe kwiruta moyo. Samuel Gaishima niwe wina riboti ino. Irukiri rwa kithikiro kiri akariba muchi wa chuka na mono athithia baboda boda nyuma ya gutiwa n'umwe wago ora aithiritwe achurite mutini nyuma ya ubichi chekaro kia MCA rutere rwa barabara ya kuma Meru kuthi Nairobi. Mwiri wake wonekanite na kurukina njira aragutariwe akumenya gitumi gekarikariri. Nitumakite kirauko kio munthi kuona tutigitwo ni mwenzetu Ndevi ura turatwarithagia bikibiki nake ati untu akumakania ni kwiuraga twethirwe nyongete kirauko kio munthi tene ni mwana munini atatugwitikia le mukinyu miaka 25 twethira gikundi gia ntubo twathukira umikimani twacha twethira ni muntu ejuretie nkingo ejuretie kamuteni kanono na ina mandibuti na kinyete nthi na maguru mairi nkinona muntu ari auka tumitini nione na customer ina kuite muntu ria kauma akiumagaga enda soeria tuona muntu anate ko movie bianjara aririkana ati arari muntu mukeni na naronekana gakinyegoro atari na thina no iriku karari ka muntu kega muno na gatika muntu gatema muntu mengi atari gasagasa na kila mtu. Murugamiri ntura wa Nterino Harriet Mwembe ariuga ikwegitwe kuri na makarika kathumba ma muthemba uju ara akariba kurua bachwage utethio bwa kimathugania arira bainyeirwa imathina eri no ekaita kanga eri ndoge kani atene tauntu ana last time maituko matemengi nimugasuretie mwana keungi rugante kwerwa nimbi kuria riu ndegwa untunu ndegwa wanthiria binya na ni muntu nkuona ni muntu familia muno eria ni no kumuona muntu nkigwa kauntu kankigwa kimusina rungu wanwegwa ni muntu te waku mwere ndi na kathina gakatantethia na mukina tethania no kinaraga kurutha ta mwana koyo weiga muthenya muthikira kwa kega kyo munthi ni wega muno ntu ni muntu arari socio na ntu ni wega muno muntu ria ena mauntu mawe nkoloni atigakirage namo. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Abunge makarasha Maria Mari ende ya wathani wa Jomo Kenyatta na mzee Moi ni mauritie bunge eruthiro garuru kumuswanda wa mbeca cia ritaya ni kenda mwongerwa cio iria inenkanagirwa kuma gatega ciringi 3,000 marienda ikinya 150 makiuga ni makurema kwiruthira montu magitumi ta ugima wao wa mwiri. Anthony Kadenya arina ino. Abunge balabali bunge ni nene miaka ya ukabere kagita ka utongele baulu ali rais Daniel Arap Moi ni baulite bunge nene kudidilio garuruku musoda marima pension marima la bedrito bakigwata kwa thaino baingi bakigwataga kwa mbili angili jere kulingana na bunge baba mbesa ino nini na ndibone bunge gwetukira kamiti ya kigina kuendekithia marima makinyengilie gana rimwe la 50 that the bill, the Waruke bill, this bill, be amended so that we delete the word 100,000 Kenya shillings and instead replace it with $1,000 or the equivalent of $1,000 as recommended by the Akiwumi Commission. The amount we are earning as a pension is a range. There are some people, there are some former MPs who are getting about 3,000 Kenyan shillings, 3,000 or thereabout. But I can give my specific example.
getting about 10,000 Kenyan shillings, which, Mr. Chairman, you know, at the current rate, that's not even petrol to some of the constituencies. Abunge baba bala baletongolia miaka ukabere nibelithite mathina maingi malaba gwitukila ili kwagia mbesa ja kugura ndawa joritani kulingana nabo nibarutirite ndino nguge nyingi na kwino batarubwa abunge kubatethia kuno tethio gwitukira marei mama ma pension to what was a clear public demand that no, these people did serve this country faithfully at one time, and they should be accorded, and the pleaders accorded at least some kind of a way out so that at least they can lead. The Constitution is very clear on this, Mr. Chairman. It's not just the Constitution also says at least a Kenyan has a right to a dignified life. How do you lead a dignified life without even ability to pay for drugs to take care of yourself? It can't. Kamiti ya bunge nene ya kegina nilithitia bunge baba atigatigira mathina mama ni makola itherua. Let me assure you that really we will look at this forcefully. This should not worry you. And I know anything to do with the welfare of members of parliament, either sitting or former, it is taken seriously by the members of parliament. Because everybody is a potential former member of parliament. I'm sure parliament has the wherewithal to make things work. And this is a case in which I'm sure if parliament puts its foot down, definitely you can make things work. Kuma muji muneno Nairobi, Mbeta Antony, Rangi Wakathenya. Akarima Kiengo marina wiregiro omonene kire kurugorwa gwa sub county ya Kiengo magwatarite na mubunge wa Egembe Central omonde ni mariongerete obishi nikenda kuthondeka na gwikira bendera magietera minister wa ukaria bwanda nikithore kendeke amerugori ntuko ite kurasha nkoroki marina gikena nonturi makabota kugwata ma utungata mathirikari bakube na Nicholas Chabare gatariri nkoroki nagaciarwa tega uringirwa ngemi ndi ngekurikethwo irio ntugu twaringira gile ngemi muno na githura kindike nontu papupa kethwa bethetie na muciari yeterete kwegwa kagengene thagiro kithurania na njira imwe kana irengi na ikio nontu akari ibantere echa Kiengo bagwatanirite na mabitha ambao karia na thirikari na muno kinya obici ibwa mubunge wa Egembe Central bakinyite ekire obici ire ikuthuranirwa ni kenda ituika acha DCC igitarite kuraja akirigagirwa DCC uyu na kuretwa ani minister wa mantu megio kare bwande nite professor Kithure Ekindiki Kambweru ari tuyite au kana itware aginye oro neso. In fact, iso twari na county commissioner bena mheshimiwa ndani beite kuona mibango endelete ya akuma ntukutu tebela no ntutukanda wakisha mibango yonthe ekureta sub county yetu Kiengo ira tuite kuthatu ni ntukwiti kuraya wao turete ni CS wetu Kithure Kindiki mheshimiwa na gishite tuthe turea tukibangana mibango yonthe kuendelea twakisha manto nthe sasa wakianiki na kwakisha manto ne mibango yonthe ni rigiriti bure batu kuthirikari sub county ene thirite ina mng'ang'ano sana lakini akila ukumire na rombere kuwatana na thirikari na ombo mireta Thaa president ndio kwa nekubwithwa kana manto kwa ne kuendelea ni yara kile tumite kwetu kutima na wasiri Kithure Kindiki nikenda bamba kuweka ntuku ila bakeya kwangu na operations ila siri yao ni kuhakikisha rira tukatha tuna waziri wetu Kindiki tukatha tuna kanyake ya na ntwaya pio ingeti tukona ngeti nitete wokwa so mantu maingi ya kuendelea au so batungo yetu ikuwerua tukongwirite kana kaka yalo kaka yitokengo sub county akariba bariuga akwamukira akagenge gaka aga sub county akaethero kaina maumithia amaingi muno kiri akariba ntereino nontu baina gwiregiro kinya gita ari ithurano okinyabia polisi na jeshi bakaethero bakiona ana baingi banterino bakiandikwa na muno nkuruki bagakinyagira mantu megio tungata ba thirikari bantu atari araja katuwiretu ni igureterwa mantu ya manene ya kuhusiana na DC mantu ya tonwa Egembe Central ringi na mantu ya tionekanga kaya thiati muntu mume ya wenda nikile ituwiretu nontu itukumia DC aria kawire kona
ndiyo thambere kona ndiyo twina kweru no ntito kumeandisi cia ya kiengo batwe unduma nyingi muno cia thirikari tukethia turi kuo na cio tutumba wita kuraya ringi na ito kumeandisi cia ya next year kinya gikuyukanu kwanje cia kura kwitite kuyukanu ndene Igembe Central tariki mweri wa kenda twitite ito kume next year turithira nende Igembe Central ino opportunity ya kuya na nafasi uyele kangete gethire kiyukasia na kengwe sub county gethire kiyukasia vile vile na turenda antu bakengo sub county bethe bakimenya DCC ya bakethira bena services yonthe kuma birth registration mantu education mantu social services yonthe agetha ya rugu nabo kenda bomba kutethuka na kuleta utethi antu kuma Kengo Igembe Central Button Class Chabare akarima ndonjoruma mugae njuru Thaa na ntura ciengi mwanya iria ithioronkirite Rwanda rwa rwiri rwarira mubakani wa kaunti Mutori Isiolo ni maumirite kumeneria thirikari ya kaunti kumani na kuriganirwa nimo nkirima utungata mwanya mathirikari tabwethire makiugaga gavana Kawira Mwangaza na bateri kwithirwa kimaririkana gukurukira MC Wantere inu no kithenji wantuo na maririkane na mauntuma uthie na mbere taburi Ntere ishingi cithiritwe ikiririkanwa Bauri ambere Bruni akaribando njuruma njuruta mugae na ntura ingi mwanya ithio lungirite Ntere jiburiri rwarera bakimanerio tiwa nyuma na otijiro kaita muno ithirikari ya county ya Meru atito kwenda otethia bobo nana mono na kiato kuga ati Meru nyatha ito kuga mandari kabati tego yeto temero yato eje temero eje ndegoro inge mwanya tutekwera nyana tutera raisi wetu tuizure raisi twetha twendegoro mwanya patwe mandara nto ja kabati MCA wetu tumona arongi county assembly muerega nyajo kairua mbicha iyo ma akara area skuma bara kwenda kuingiria manto ja nareko musanda ijore ajete najo kweja anto betu tutonera iyo ibona iyo njorota ni area tutiganire tu muno ni atongiria betu no ntu tubathuraga igitara muthia batuteyaniria tubeja kura na nkoro yo mora kinira mugicho buru batuturikanaga mbuga yoka yotekera janjireji na nyanga ya kuri babo ntobale aja ingutekia mtura na rugunyo aja tegutekia baba bengira na ntunyo aja no ndo yoda janjireji ke chamukirwe cha barabara eje tokinyete makinya je toja oje twarera gutumira milioni 30 na mbesa na mwanga na aro torinjireji tetereka te bikibiki tengare te anto ote gento kiomba gwetera ndara cere yongo twerera gutumira mbesa kithumba ire aria ende ote muntu mairinya gwitiona ngari kana bikibiki kuringana na uria ethitherwe bothoku bungire kana barabara ici ya mpanga Burundu anda ici ya rwirwa rera utungata ithina na batwiro kashukwa kaita buru kinyanithirwa kwa ndawa Ntere owizi dispensary ya Njorota twerera kuretwa ndawa na ntuo uga ba kureta ndawa be na ngavana ende oni no tinda aje twende kuigwa ndawa ikureta inda umire Nteto au cibitari ndio eta cibitari ndetera chef ni theri utendawa na ndio au daktari wetu na wetu uria karaga onejere na ndawa arume akundetwe panando kuma cibitari roire erothi center ira tweta farm kwa batu cibitari yetu tena ndawa na ibamenya bakiari orongo no tubategete ojo na korokera kwa ajetwe ambora ndai igwa ndawa chirejera jakora ni onda na TV na ikiririswa otenda acha akinyera ndawa ira chiajera koramba ipanando twakunderwe che tona daktari uria kara urendi no akundetwe ndawa che tona panando farm koko otendawa otegento yakiu Boni orongo bodero tenda acha akinya na riuntu moyo kiringavana wa Faith Kawira Mwangaza na MC Ntere Felix Kithenji kabati kaende ni ote konkomenya na ndo komenya mini nyeko no ndo totethia wako kuona no ndo bote kweja totethia no ngabuka ugera mero ibotethia mero yetoreka twe na gwa tote mero tweta rotero isioro ga tweta rweko MCA mwere ga romba kura kuma koromba kura re ni nyanda mona mwere ga county ni mona TV ne akorokete na wange na aja nta mona nyaje totwere nyibwega buga to alithire bobo eni na torekere eja totethie tutoga kithenji ntuo nati gotinda skumetera ndikiri nati gotinda skumetera karembe iba umere itene natu itera ngogira nde ana ro arongerere narete ndawa narete roje nato chugurikira ko nana beto achwere ngoge Nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.
Mubunge wa Ntwaka kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na arombete ministry ya kithomo kuruthangana karugi na gutethereria cukuru cia ciari na tauro cia utheru ni nyuma ya mbia gutengerwa ministry inu no ntumwa untu uyu nkuruki na ugite thirikari etengete milioni 800 na ciari nacio cia cukuru iminginwa ikuria thina ni kwaga tauro ino. Mubunge wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu muthenya we munthi aratinda kuthiurukania na macukuru agicokagia aritwa cukuru na kurira bara bangi bichi. Araugite rwangi rwa kithomo karukaragate kugurira twana twari tauro cia utheru kana tauro cia mweri. Warira kuga mbeca ira ciari cia kugurira twana twari tauro ino ciarutirwe kiri mobici ma bunge ba ekuru na irairwa kiri rwangi rwa kithomo. Umanrefs bathire ria kwari na mutongorera weta wa Shebesh. Bakothigwa Shebesh umanrefs banenkirwa sanitary pants mburikana former umanrep akithiara Chuka Township I think yari 2010 na ronchi sanitary pants na marori na ciatigwa guko na benderea kunenkerwa lakini kuri antu bakaria atongoria bakara bacho babona taka human reps bakogea mairenji mono kana bosko mono yego atikuba kunenkera ya sanitary pads so human reps bakenya bondi batunyirwe pansira onare borona human reps de muna tumeta tungina ni unkoromba kechuma yewengo guswana karuta so mbeza cionde cia sanitary pads kairi cia shoko kwa Ministry of Education. Mubunge Mwindu ugite milioni 800 icio mbeca ira ciatengetwo cia kuruta wire no inde ira irwa korwangirwa kithomo na kagita kana bari baingi kiri macukuru kaba kwangaika na kuthina. Na the Ministry of Education ina nkuruki ya milioni 800 makugura sanitary pads baugira barito kugura indi tito tukabaira kwira oithara kanithi barete temdero kuringirwa thimu nkeromba nkambare tubaire lakini ndaromba terere sanitary pads ni nkero Ntwaka twira tukuringo kwitu tukumea turi Ntwaka turugamirete aka na girls twana twari naka nyamunu ikanenkero ikachokwa kwa women reps kana batiko wanu abatogore batiko na nusu na tinusu twana bato gatethia twana twari temdere na skuli na twana tiento twari okwanku na chino kanke yanka batigira mwana bubo manto mege bichi augite atongoria kabatige kwibitha kabetigirie kurira bichi aritwa barapa umite kirimichita kwibomba kiuragia kari kuiragira atongoria twana tuto kagita karaba umira matura nikenda na bainge baomba kuona kithomo watuika tutiwajibikari muture atongoria gutuika tukaida tukirida na rathinaire niwankuga watoto lazima tutasomesha by fire by force twithomthiana na taka na twayo kuture atongoria miapo tukuthuka au kanisa ntukuyete orogumura ntukuyete umanina na gube bidete na guntora bakukarina gubata ko disukuru baidete na gunto bakike da majani bana gubata ka karika ngenda imbirete mugona karakabaka goto ukabaka goto ni gatere skru ani bareto by fire by force mutongole na kidongera kanisa ni akiumane karali murangoni bweterete nana. Mubunge Mwindu munthi agitaranagia na 66 baracoketie cukuru na kurira bichi ara muthenya we munthi ambirie kiri cukuria kimuchi achuke gamba ng'ombe arathungira ntura ya kamutuma kiri gicigo mbunge kia Mara aracokia aritwa bankia bairi kiri cukuru ya St Augustine rugutana kurikiria kiri cukuria secondary ya Mugona. Kiri Potera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Endeleza biz na boost ya biashara. Download the M-Pesa Business app or dial *234# to opt in ufanye biz iwe non-stop. Gikundi kia arimi kia Agricultural Development Corporation nikinenkanirite mugunda onge kiri Kenya Seed nikienda kumbithia kwongera mbeu iria ikanyibia ngarama ya kubanda. Akiaria Minister wa Urimi Mithikari Nturi na uritie arimi methirwe makiandikithia nikiri mukondo wa kairi uria ukambiriria mweri ututhiite nikienda magunika na mibango ya thirikari rungu rwa rwangi rwa urimi.
Gikundi kia arimi kia Agricultural Development Corporation nikinenkanirite mugunda onge kiri Kenya Seed nikenda kuumbithia kuongera mbeu kinyagia gutigira kwina urimi omunene uria ukanyibiria murimi wa kawaida ngarama. Nikiri mucemanio nterecia Transmara ni baria minister wa urimi Mithikari Nturi auritie arimi meandikithie kiri mukondo uria ucite nikenda magunika na mibango ya thirikari runguru wa rwangi rwa urimi. Wale hawakujiandikisha endeni mjiandikishe, because I will not give fertilizer to anybody who is not captured as a farmer. Mujue hapo. Na ugite mashini cia kunyaria irio nikenda itikathuke iribo nikenda gutethereria murimi atikathi asara na nkinyagie makombe makwiga irio makwigana akethirwa maribo na murimi atikigwe uguoya nuntubwa makitha mawe. We will be able to get mobile dryers to our farmers because we want to ensure that the food grown is properly managed so that we don't lose the maize, we don't lose our crop because of infestation of aflatoxin. Korokina ugite akethirwa kianira maguri ma mbembe ma Meru igikinyira kiumia gituthiete nikenda murimi atikabinyirwe. Yeah, I will be announcing the new prices of the minimum prices of maize because it is necessary so that farmers are not taken advantage of by whichever brokers out there. And I'm just consulting, I'm the process consulting other stakeholders to be able to fix a price. And of course, even government will buy 1 million, just as the president has sent 1 million bags of maize for a national strategic reserve. And once I'm finalized consultations with Treasury and other stakeholders, probably next week, we will be able to announce how much we will be buying. Ndiunga ya wenterecia Kitare baria kwina gikaro gia kurithiria ndegwa na araithite kana ni maumite kuraithiria mbeu cia kubandithia ng'ombe iria ikuonekana nabo na kumenya kiwango kiria gikonekana gia kuongera ndethia kumania na mbeu ino. We will be able to supply genetics, we will be able to supply sexed semen to our farmers with that probability of over 90% of probability of giving a heifer. The system that has been taking place here, what we are doing here at the NDC, is the conventional owned method, whose chances are 50-50, but we want to improve this situation now as we move forward, so that we have better breed, we have better prospects of getting heifers, so that we are able to increase our milk production and our quality of our beef as we move forward. Mubango uria awite thirikari ya Rais William Ruto ni banganite nikenda gutigira uremi no gukura nontu ni bukagwatira nthi kumania na yura. We are also confident in the course of time and the promise that the president made when we were in Meru 2 months ago, that where we want to get the country is where we will have to give our farmers sexed semen. Endeleza biz na boost ya biashara. Download the M-Pesa Business app or dial *234# to opt in ufanye biz iwe non-stop. Newega nonto wako na kanya ga kurumira nteto cietu cia muthenya wa umuthiri winkwenere utuku umwega itagwa Christine Wanjeru ndi kanya ni ga Phineas Imana monanirie wetu mathithio tuko monde ni Cindy Karwitha ithirwa no tuku mwega.